asiyetikisika. Huyu ni mfalme asiyeogopa. Huyu ni mfalme asiyejali mazingira. Huyu ni mfalme wa watu watakaokuwa wamemwamini katika maisha yao. Ufalme wa Mungu hautetemeki. Ufalme wa Mungu hautetemeshwi na hali zozote zinazoweza kutokea. Ufalme wa Mungu hautetemeshwi na hali zinazotokea duniani. Wenyewe unajitegemea, huwa lazima uzime, falme zingine zizimike, usimame ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya! Tumepewa ufalme usiyetikisika katika jina la Yesu. Ndio maana tumepewa jina moja, nalo linaitwa Yesu. Huyu Yesu ana mamlaka, ana uwezo, ana nguvu, anaweza kukusaidia katika maisha yako, anaweza kuvunja mapingo, anaweza kuondoa vipingamizi. Ndio maana tumesoma hapa, nasema pazia likapasuka, pazia likapasuka, vizuizi vikatoka. Watu wapenye katika jina la Yesu, wapenye kwa maombi katika jina la Yesu, wapenye wamfikie mwenye uwezo. Haleluya!